Abusia arehosem bi esi na ni nyina ene se ka kakra ka bi akochia feraba bi so ewo na adwumem ama meka sei enipa ne bi ekeka se raba na ahwere ne nkwa wato na nanom ewansie do ebi so ekeka se wanya nkwa ote ase enu nti ka me ho ne yenkonkwohwe se ampani ampa se raba no ete ase anase wawu ye ma no nya se da mo ma awurade chen se ne obedie ma ye nti obo nyame ye kura ye time domi nyame ye be de wiase chese nyame agimi no do ba wiase na 3 days ababa wa bantama omu she omu contain mu a omu bremayon omu onu kra waye na adwen se adwuma kra nko beba adwuma wu ena ne master friend se ne hododo no enti ono ababa wa no enye de emra na wo mebuwa no wanye na adwe yeso ka chom se nka wo ma adwuma ani o nka wo ma adwuma off ayen off day wo ma adwuma na ne madam se ne hododo no nti wo mra mebuwa no hye ka ya paki esi ho ya paki ka na esi ho ye nim se ya paki esi ho ya se driver no o ko ja ne line ya paki on team se o team kra no o fairly break ni e ke beka se o we dey wa paki one team wa paki a wono ko ye ne hu yie wo ko ne ye ade na hye ne so wo ye ne ho hwe ye nye yie ana wo so mi ko ye pie ne wa paki de esi ho enti at that moment ade ne ko pia aka ade ne pia aka no ade ne ko ka aka no se ampaki ye nso anko wo be hu o de ahye gia nfa wa twe hambre ko be hu fa so enti ade ne si ye ade ne ko pia aka no ade ne ba ye asemuni na enipa mienu a miense wo mu mienu atumi apie wono ko ekopie wono so pie bi e kan hye ho chia fa ne so isha yiri ni ho ewo video ni ho he enka wo ma adwuma ka wo ma adwuma ayara wo se mo nti me de me see enya ne da o de ba adwuma me hwe video ni si anu makoro bi me hwe si anu makoro me hwe ye isi ma de kire me no me hwa na ma se aba na ma hwa chese eye edie ne si ye edie ne ba ye o ma mi di ne ba koro be man kan wo banka wo bi anka wo ba Corpland shebre ya setise ababa wa fefe senkrabia 20 years say ye die edie ne kopia ka no medwure ho a mesi erade wa ye bia ma ye ye de ye ko ni ye ba na kai de ye bi de bo ye so ye bi pia ye ko she ni ye bi pia be she chi na nomination ale ko nkinka su na obi ko se ni fre nyame nko a ko be kai to amene nyame nko a ko be kai to amene onu ko se ni na na ni age wo sunso ho ye ko yesi nyame na de ko nyame na de ko ba because atoda ye nyansa no de ye ni na to to ni o mane na ade bone be na rabe wo de ye nyame bone be na o de ye nyame ana wo so sine obi so sine no ye nyame she wo ba come maybe Matenete sempe ababa wa nifia be fo krasi mami yohu me madwene no wa enna no me twari ya me sakra no still me na say mami da so enna no pe yo la wo so nwie wa na chichiri na ba de kro ade baako ebi nka ho gabi se baako bi ka ho krasi me de no ba jeje mani nti me sukura no me da ne mani hwe baako ani ma na ma cheche me ebi nka ho na watete ba 20 years hwe ka no hwe can't say na wapaki esi me mo ka nyina minim sa ka ketua o dabi can't say esi no apake anya ka ketua papa you ne ya wa hu no dabi minim sa ka ketua bi na bibi anka no so o na won say our fault anka on pakinsi ho dabi our fault anka on pakinsi ho aka driver no ko nsi free mu container ni Extra 94.1 container ni nie
Now Obiabaya for 20 years. Within a twinkle of an eye. Driver Nessie. Hey, what mommy is saying? Driver Nessie. Nirem Fido. Nirem Besida Yafi. Nirem Fida. Master name back walk. Master is one for one. Escaped on hurt. Easy. Cani Obeshia Cano. Aha, it's your new piano, no Beshia. To me, I feel it. What's it? Oh, the iron. And any player more than yes. Ezra 94.1. She. Anna, media, not me, have me. Your man is so the name chrono. Any other name. Where? Yeah, the brand madam in who shall say you see a dim Ricadi at Trade at Abrawanua. Hey, someone Nipaba. Ezra 94.1. Some my sound. I'm betting me a may sound or my sound. Who some not Utifia? Woba, who know what Jarry was Senata dear or caught Mamma may call you say, wouldn't the credit Agroka crack now or caught now your friend or phone so your friend why you say Obana woo and I won't say the baby Bessie, you put Bessie near the catcher or say Oban will be a or quite you mabano woo. Eh, enye easy sao. Enye easy sao, papa. Enye easy. Who say life? They na eye me nwanwa bebre ne say. Ya bi wapaki na sign. Can and say bien already aye. Articulator do mu so wapaki oba ni bibia ma bi. Yes, sign. What is? Enye sanye mo. Aye flat say. Say you see anadu you go see girl ya Linda I just same so there be until your bomb power say ready you me free musu ni 94.1 mo be finance sign me sign na me so me family e ko sign obi because kai and say bibia ntono wapake a wo koye ne hu yi that is life wapake o se bi kono kra na say bia so no so wa fairly break bi na ene say oh ene no so wo fault bi so bi anti wa pake eno na eba bobo na eba o ya hwe ye ono so crash na be 94.1 oni ye de ye koso kopim say bi obati ye bi a wo be pia ba abekuno afa obi bi de hye se wo pie free fie nyina no ansan ma bi
eno ne asem ai opie frifie akono okowura mu no se na ne fie eno odane mpaso se na won sai medam pa ne so opie no na ne last ya no ontimi sai maybe but oni obi anim eye hintasem eye mystery obi anim is a mystery life eye mystery ni misa me kwa na me kwa akonya accident na me ntumi hu promu na me nhye na ya fra ne se wo mre no anka wonim se oba bewu anka obeje ne obi she ne kitchen ana ka tea free ra hokobo no ko na life ma you see sometimes life ankasa no nyame ne control nyame se nyame makwan se bibi besi ne o ya ohwini opa ututu amana akora ko sha amana ni ma obebu amana ne ko wo na aya aseda na se de nyame asese se ma ye nkwan ye hu se ayo no a enye ye na ya se de ye ken se woni se ogonya asase oba tutu sa ne ma no na de wa kwa ele ne besi ebe de ne besi ba nyame na o control sa ne ma ni na ntino you may not know some sa baba ye woni se okọ de ekosi ni a ka o ma me konkokura kono akwa wo ma na nka se wo nya 20 years in GA wonu mani GA so wo hwe na fine or a nice girl very beautiful wonim life ani so wonim abrabo nani so kakra very beautiful ejinka wono no ne maame na be ka kyen se kone ko wu ne maame kwa ka kyen se onkone nko wu a otifiri ne maame ya no obamia be bo ne maame akunu obamia be bo ne maame akunu na ntse ono nti onimu a anka wonko erade ahu nipa bi mobo papa wa me mobo be grateful you complaining dodo you bo abubu dodo you bo nyame so bo dodo to da bia to be thankful pa ya da radiasi se wo hunu ye mobo to da bia utumu nsenka yade we de ni kwasa o de sori ye nanso wo hunu mobo ade chin ya no watimi apeja ho na ne nam ho na wo bonsri hehe nkakra sister ba ku bia na ote oh my wa sorry say ya yesi okoto bayere o se ne kondo bayere one ne ma minute wo se ya na obo nkomo e na otwa mu no koto bayere o sister ne ho o be no bayere ne ma me edi owura omo kitchen na no se maami asemiti eye meja e no so wuti yo ya ne fa bayere ni sisu wi wi abepa aduru o se da bi eye me ya dodo yensom ye di ne duru ho se to afi maame na okoto bayere ni du meduru no ho na oka se saman ne ba ne ho ana nipa ne ba ne ho fi se sie eno wo beto bayere no eno obeto bayere obeto bayere furu ne ho se ne kondo bayere one ne konkura se entosi no onto ne so na se ba nti onto ne so life no nti ojude ho a onti asie so da gise nyame onti asie gise gise rade da beti asie nti no in for life you serious to be waji when what did you de kakra what did you call doc kakra de ade so ti ase aha na bibia what do press sem we de mobo pa abusia enkafra mema enam no ya akọ eja se wade ba ko pe ebe free wonsa na me kra de menti ase o hye bebi aka no ya parke na ka na efri ensanifa so na eba o hye de wi aka na esi ho na na chese efi ensanifa so na eba na gata wo nchen container na nchen esa da anim intare na tai na nkwan hye gata nim na o hye bebi a enam ne nso a ekwan space bebre eda container na nim ntinke ho na wo se efa inteside na ekoka container na sempo se free na chikra na eba nke wo se ka na etumi ekokosi road nim etwem kokosi road nim enso hye de wi aka na si ho no ase de wi ekwan a accident ni fast see en menti ase ana bi esiwie no no mko park car ni si ho sa there be I don't think far ase me hu menti ase mu
na obi awura ba kama say de san akosan no ama na hye ne nkwa ya tese ne ene ya kra ne se ka ne se atwifa ne so obi ade ba akopɛ ekokana asem se ni owu krade ankwantu nji ampa wedi ajankasa eraba no yamane demiri fe due ni amane hunu onka fra wate chese meji ho amenti ase enka nesisi ne so se bibi besi na dey ne kra na ne off day ntinka nkwa adwuma ama we ye nkonkoto no senka wankwa ka we nyina nkenke ananke bekwa kosi wo fie keme enkoto no bibi sabe ebesi kra na nka enkoye owu asem nanso we obi tincha beka sem ne madam ni nim ho bi nso senka madam no nim sei na eba besi a nko obetu ne shop mu ne ho fa no enti bra be hwe ma no ko nim sei na eba besi a onim sei awura yi eba be hwere ne nkwa ko fre na be ye den obi obo ne kakra ko fre na ba be ye den ama hwe ne asi madam yi ko kana asem sen ni den ekwan ben so no be hwe so a kire ma kire abusuafo ma ama o mate na se Well, mintu me nkasa bebre ade na esi no eja areho amobo we ji so obi oni abadaye obi a onwe nipa ho kwa na nti yawe mema me kasa nye bebre fisa me kasa tese mi hu ni amenka me re kra ho mi hu ni amenka to dem the besi ha say ebre no enya etia mi ntimi the besi ha say da se nenso ye de foforo ebebro na ma ore mfise ha eye emergency Ghana TV me din nso ye nana akosia adepa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.